Muthenya mugima wa wandikithia wa aikia a kura wodi-ini ya Thigithu kaunti-ini ya Laikipia, ceceni ino ya wandikithia wa aikia a kura yandikithitie andu eri tu kionereria gia thie ya uria a Kenya mari naguo mihang'o-ini ino. Asensio Njoroge ni afitha wa Commission ya Mihaka na Ithurano IEBC gicigo-ini kia ubunge kia Laikipia irathiro, akiuga wiyandikithia uyu ni uregucia. Kuma mande ni twambiriirie kwandikithia na ni turandikithirie nginya ira, no namba icio citire ciroka wega tondu twina target ya 2021 na so far ona tutikinyitie 200. Tikirai kumira mundu enyitire kura yake. Commission ya IEBC riu irahuthira kinyagia maabitha ayo na ngari cia kwanirira matura-ini kuria muingi wiyumirie. Yo tureta mobilizers, wona andu acio magiuka ni ithue tumite nigetha mahote kwira andu maumire. Tuike a kwiyumiria nigetha twiyandikithie na mutigaterere gutengera ndagika ya mwisho. Ona kaunti-ini ya Mombasa, gavana wa kaunti yo Hassan Joho uria ugomithanitie atongoria a kaunti yo niguo mari hamwe manjiririe mihang'o ya kuha muingi wiyandikithie ta aikia a kura, augite kura ni ongo ya Mukenya o wothe matui-ini ma mwathanire wa bururi. Let us now move out and encourage, be the champions to encourage the people to come out and register as voters. So if you want to fix things and in the long term, then let us be hard today. Tumekubaliana? Let us be hard today. Let us go to the mashinani, to the grassroots, engage the people. Na muwe wavumilivu. Someone can tell you things that you don't want to hear. Don't give up on them. Joho aririkanitie aikari a gicua-ini ati kura nicio ihuthikaga metha-ini ya kubanga ona ugai wa mbeca cia bururi na ithabu rikagwo kumana na uritu wa kura cia gitaru, kaunti, gicigo kia ubunge o hamwe na wodi. Ujao wa hai wa Mwenyezi Mungu, it puts us in a situation where when we want to negotiate we'll be able to say mutatufanyia tuko na kura milioni hizi. Lakini sasa ikiwa wewe kura zako ni kidogo, mimi ni mwanasiasa, niende nikae na jimbo fulani linaambia kura zetu 3,000,000, alafu nije huku kwetu naambia kura yako 1,000,000, nitakwenda wapi? IEBC etanyite kwandikithia aikia a kura milioni 6 gugikinyiria tariki 2 mweri ukite. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Harun Njoroge wa Maina.